Shugor nakaslem jong unong san Hima. Kinong tap vote jong kakat sao Mylliem Constituency kabahap ha ka East Khasi Hills District kinsaraya kisan ngut ki kartong ha ka arpuai terik mentau benai rempang hajar apusan haman ki jaka tap vote na kabenta menpa ya u ne ka MDC syaga yeng dorbar ha Khasi Hills Autonomous District Council. Bar ka jing job an sapentip ha ka arpusau terik mentau benai hi kabadai ha ka snginyo vote. Katkom katup kerteng balapan mi dau returning officer jong kakat sao Mylliem District Council Constituency kisau ngot kirang ba kinyekon Pyrshah ya kawai ka Kynthei. Kani ka Kynthei kade ka kong Aibandaplin do kabasyang basa halau sotun kabanyekon nagaseng Voice of the People's Party kadba kisau ngot kirang ba kilong uba el ban piralang basayamot ubasa hanong se madan unyekon nagaseng Indian National Congress. Uba Fine Star Karkangor, ubasa Mylliem nong bet unyekun nakaseng National People's Party, uba Gilbert G. Lalu, ubasa Halumuba West, unyekun nakaseng United Democratic Party, bat uba Lionel nong Klau, ubasa Hamaunang la Mylliem unyekun kum ukertong shimet. Kipat ba jong ka Mylliem Constituency, kinsa shim yakara ya kini kisangut ki kertong namar ka kong Aibandaplin lingdo kani kon biang menta sa sisian nakaseng Voice of the People's Party. Namar ha ka election MLA ha usnem hajar apulay kala syuram salid ha ukertong ka Kongres uba RV lingdo. Kaseng VPP, kadai kaseng kabakipat ba kidang syupenjob ya uba Ricky Singkon kum UMP ka Lok Sabha House nem hajar apusau kadbaki MLA ki badan saungut ki syong ha kaliang Pyrshah hayeng dorbar tauan ke jela. Kadba uba el ban pira lang basayamot ubanya kon nakaseng Kongres kabadai kaseng kabaki padba kidang syupenjob ya UMLA bamenta uba RV lingdo. Uba sa Marwei bat syong ha kaliang Pyrshah namar kilaingut ki MLA kila deprung sya kaseng NPP. Nangta uba Fine Star Karkangor ubanya kon nakaseng National People's Party kababat ya kabor sensyar haka sorkar jela namar unyo ya kajingkersyan na MLA barem uba Hamlet Doling uba batru menta kum unong aibut jong umintri rangba ka jela ukon rat sangma Henry Mylliem haka election MLA house nem hajar apulay dakin diat vote kumjuru uba Gilbert G. Lalu ubanya kon nakaseng United Democratic Party namar kanya kaseng kabayas no lang ban sensyar ya ka sorkar jela bat kaseng NPP. Kadba uba Lionel Nongklau haba uyakun kumukertong shimet uhap bantri shitom hi knang manyo jingkersyan nakipat ba.